exemple, com pesem? Com, Oriol? Com ho pesem? A veure, què hem de fer? Què fa la noia? Ui, corre molt! Bé? Va. Bé? Malament. A casa necessites una persona pasta, com tu? A veure, pensa tu. Com pesaries? Jennifer necessita 80 grams. Quilo. Quilo. Vale? Quilo. Què, Oriol? Mira, un gosset. Molt bé, posa allà. Grams. Pasta. D'acord? Apreta aquí. Apreta aquí. Apreta. Una vegada. Pam. 0. Ara tu. Començar. Pasta. M'entens? Mira.
Molt bé. Evelyn, va? Molt bé. Ara l'Oriol, va. Oriol, posa. Trenca, en compte. No et cremis. Fica fort. Clac. Junta les mans i fas clac. Fort. Molt bé, Oriol. Vinga, tira'l. Molt bé. Tira'ls, posa'ls a dins. Cuidado. I... Molt bé, cauen, no passa res. Ara l'ordis. Ui. Cuidado. Molt bé. Evelyn, sisplau, remena. Remena la pasta. Ja. Vinga, Oriol. Ja està. Molt bé, Oriol.